Viševekovno prijateljstvo srpskog i kineskog naroda potvrdili su premijeri dve zemlje tokom zvaničnog susreta u Beogradu. Svečani doček uz najviše državne počasti, intoniranje himni ispred Palate Srbija upriličio je kineskom premijeru Li Keqiangu srpski kolega Aleksandar Vučić nakon završenog samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope danas u Beogradu. Nakon sastanka usledilo je pozdravno obraćanje dvojice premijera na srpskom i kineskom novinarima. Htio bih da kažem dobar dan na kineskom jeziku, ali ću da promašim. Pa svejedno pokušat ću ni men ho. Okej. Dobar dan. Bravo. Bolje izveo nego ja. Was correct? It was absolutely correct. Correct. Pokušat ću da rezimiram ono o čemu smo razgovarali. Mi imamo veoma dobre političke odnose. Te političke odnose ćemo da unapređujemo. Kina i Srbija, ma koliko bile različite u svojoj veličini, u broju stanovnika, teže da vode nezavisnu politiku, politiku mira, da ne ugrožavaju bilo čiji teritorijalni integritet i mi se odlično razumemo i slažemo po svim ključnim političkim pitanjima. Razgovori su bili uspešni i postignuti konsenzus o unapređenju i očuvanju svetskog mira i razvoja. Između Srbije i Kine postoji poštovanje i razumevanje o pitanjima od centralnog interesa. Reč je o očuvanju sistema koji je uspostavljen posle Drugog svetskog rata, poštovanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Tokom susreta dvojice premijera i zvaničnih delegacija potpisano je 13 međudržavnih sporazuma od izuzetne važnosti za Srbiju i Kinu. Među potpisanim sporazumima je i onaj o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta. To je raspon pitanja od razmena najsavremenijih tehnologija u sferi telekomunikacija do toga da smo se, razume se, bavili termoelektranom našom, ali smo se bavili izvozom jagnjećeg mesa u Narodnu Republiku Kinu, pošto mi smatramo da postoji značajne mogućnosti za snažniji izvoz i snažniji prodor srpskih roba na kinesko tržište, kao što i kineska roba i kineska oprema uvek dobrodošla u Srbiju. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta je projekat veoma značajan jer će omogućiti ne samo povezivanje dve zemlje, već će podstaći i privredu u regionu duž pruge. Na prošlogodišnjem samitu u Bukureštu postignut je dogovor između Kine, Mađarske i Srbije o modernizaciji pruge na kojim bi voz saobraćao 200 km na čas umjesto dosadašnjih 40. Na Beogradskom samitu je taj dogovor realizovan i proširen je na Makedoniju i Grčku. Epilog dvodnevnih zvaničnih razgovora između premijera Srbije i premijera Kine i visokih delegacija dve zemlje je potpisivanje 13 međudržavnih sporazuma danas u Palati Srbija u Beogradu. A kao krunu viševekovne saradnje između Srbije i Kine, dvojica premijera najavljuju sutrašnje otvaranje mosta Zemun-Borča. Za televiziju Best iz Palate Srbije u Beogradu, Kristina Đoković.